Tahu cuma video nak ni malah Airtel SIM net speed kemo Airtel user rom ni ya Airtel SIM card net speed kemo tahu cuma nak ni cuma lena counter wo phone setting wo cuma hanai phone setting wo haye ke amwa san cuma le bo APN mo sen non phone wor tu ye aro APN wo haye edit ke na bo phone gubeng bung ungke APN tu mo thang ya phone na Redmi ra Vivo ra Oppo ra tu mo thang ya phone ung pe na ang le Oppo phom ke Oppo le rowo ha na dual sim and secure mo na ro haye andeke bo Airtel mo ro hap na bo Airtel mo haye andeke bo access point name mo ro hap na o access point name mo hap ke ro bo plus sign mo hap na bo plus sign mo hanai nike bo name morau APN morau proxy morau edit yo na counter wo name okay Airtel ke 1 ke save na nike APN khadebo APN ke apngprs.com ke na apngprs.com ke save ke na ke proxy wo khadebo proxy wo 202 ke dot ke 23 sorry 56 ke na 56.231 dot ke na okay oke 117 ke save ke na save ke na ke port le 8080 ke na 8080 ke save ke na ke bo username password morle no ya dirle bo server moro no ya ke ta uchi muha no mole bo roaming protocol mo ro set ya na bo roaming protocol mo bo thok mo ni ma IPv4 mobile IPv6 mo select ya na robot tinggal nih bro bot betok mo देखिए pengen kita les save ya nah oh save moro aja save ya nah oh save nah sampai hasil ke sampai hasil ke tak le cuma set mau tinggal nah counter wo tung somor le cuma edit ya kosnya counter wo tung somor wo Airtel mora jera ans concept masih bo Airtel wan man katau ante fo edit mo le bo thak khem ni bo masa bo thak khem ni bo masa ante fo edit mo le abo ante fo edit mo tinggal nah ro bo tik mo ma ro choose ke na bo thak khem mo ro choose ke na देखिए वहाँ तर ला दूसरे के पे हंस के ना ने फोन restart जो ना restart ये वहाँ से के reboot के हंस के तर ला ना ने फोन काउंट ले ले साल स्पीड दे के मत होने ना
sia puno ubama tu na sino puno ubama tu na je o siar ni bau pandawo banong se je pho khak cha ha